Odjeknula je vest da su se starleta Maja Marinković i njen bivši, a sada i sadašnji dečko, Filip Car, pomirili. Lavina komentara na društvenim mrežama je pokrenuta, a ona se sada prvi put oglasila. Iako ne potpuno direktno, Maja Marinković na Instagram profilu objavila je romantični snimak iz kola, kako se vozi sa Filipom Carem, a u pozadini su išli zvuci ljubavi. Riječi koje su se čule u pozadini videa oslikavali su njene emocije prema Caru, što mnoge nije ni iznenadilo. Ja sam ga volela, godinama sam patila šta sam doživjela. Nikada se više nisam zaljubila, nikada se nije pojavio čovjek da kažem da je to taj. Bio je snimak koji je Maja podelila na Instagramu, a u kom je označila Filipa Cara. Podsjetimo, u intervju Ivka numerolog otkrila je da će doći do pomirenja Maje i Cara, ali da im prijeti opasnost od raskida vrlo brzo.